My name is Marlon Williams, and I'm getting a certificate for music. And I'm excited as I'm standing. I'm like jittered with nervousness. But other than that, I can't wait. Een van ons 4 seuns kry vanmiddag sy honeursgraad in sosio-informatika. En dit is vir my lekker om te weet dat hy ook nou rigting kry. My name is Zandre Arendse. I'm getting my BA Language and Culture degree. And I'm nervous. So scared I'll fall on stage. But I'm very excited as well. En sy is derde jaar graad. Sy is Leandra Nicole en ons as ouers voel baie trots dat sy bedaal daai prestasie kon behaal het. We're the Robinson family and we've travelled from Zimbabwe because our daughter Kimberly is graduating after 4 years. It's a very, very special day. We've come a long way and it's all been worth it. Ek is Willem Bester en ek is mildly opgewonde oor vandag. Ek is Tertia van Sail, dis my man Daan van Sail, my skoonsister Alta van Sail en ons dogter Daniel van Sail kry vanaand graad. En ek is baie trots op. Ek is baie trots op my meisiekind. Hi, I'm Kaylee Breezies. I'm getting my degree for international studies and yeah, I'm quite stoked, I guess. Honors next year. I am Mrs. Figu. My daughter is Tinashe Figu. She's graduating in sociology. I'm happy to be here for her and I'm very, very happy. Hallo, ek is Ilse Kraus en ek is baie opgewonde oor vandag. Ek is Inge Karadi en ek is baie opgewonde om my eerste graad te kry. My dogter se naam is Sandri en haar van is Rousseau en my naam is Karen Rousseau en ek is baie trots op haar. Ek is David Konradi en ek is dankbaar om klaar geswat te wees. Ek is Johan Visser, my vrou Janet. Ons 2 kleindogters studeer hierso. Die eerste een kry nou graad, sy het 4 jaar studeer, die ander een 3 jaar studeer. 4-jarige graad en 3-jarige graad. So môre kry die ander een ook nou 'n graad. En dis vir ons 'n voorreg dat ons self hier studeer. Ons kinders hier studeer. En dis nou ons eerste klein kinders wat hier studeer. Maar dit is ook 'n baie interessante posisie dat hulle van die min kinders op die ouderdom wat kan spog dat al 2 hulle oupas en oumas. Dis vandag by die geleentheid. Hallo, my naam is Meinhard en my verloofde vandag Eloise de Jager kry haar graad. Ons is baie trots op haar. Dis haar ma en pa sorg en ons is hier maar om kom ondersteun vandag. Ons staan agter haar. En ons bors staan hoog vandag van trots. Hi, ek is Logan Friesler. Ek is van Vryseburg. Ek het 'n BA graad gedoen en ek wil net vir my ouers en vir God baie dankie sê vir die geleentheid en ek voel baie excited oor vandag. I'm a grandmother to Björn Bradeseth, who is graduating this afternoon with a degree in majoring in Mandarin from Stellenbosch, and he has had a wonderful few years here and we're very grateful. Ek is Dirk Gildenhuys, ek voel redelik alright oor vandag want ek het actually klaar my graad. En ja, dis lekker, maar ek dink 5 jaar was genoeg. Hulle sê mos is 'n loopbaan nie 'n renbaan nie. So ja. Jannie en Lentjie Redelinghuis met Jan Hendrik, vriend van ons jongste dogter Roel wat BA internasionale studie kry. Ons is baie trots en baie dankbaar om hier te wees. Sien baie uit na die geleentheid. My name's Brett. I've studied here for 5 years. I never thought this day would come. I'm the happiest boy on the planet, like my mum and dad, for everything that they've done for me. We're very proud to be here to see our eldest daughter, Ashley Harrison. She's going to be awarded with her BA in Human Resources. We're here, very excited. We Debbie and Jimmy Anakakis and the 2 grannies come here to watch Chris get his degree. We're very happy for him and proud of him. And it's been a long haul, but hopefully been well worth it. Hi, ek is Lozel Lombard. Ek is baie opgewonde om graad te kry vandag. Ek het nie gedink hierdie dag sal ooit kom nie, maar dit is hier.
Maar ons sê egter vandag met groot erkentlikheid totsiens aan professor Henny Kotse, die huidige dekaan, wat dit sal ook vandag sy laaste optrede by 'n gradeplegtigheid wees. Professor Kotse het die afgelope 25 jaar homself regtig onderskei aan die universiteit as 'n begaafde navorser, 'n geliefde dosent en 'n bekwame bestuurder. One of Professor Kotze's greatest legacies is probably a cluster of initiatives made up of the faculty's graduate school, the African Doctoral Academy, and PANGIA. PANGIA is an acronym for Partnership for Africa's Next Generation of Academics and Professionals, PANGIA. Under the aegis of the HOPE Project, these groundbreaking initiatives are playing an important role in the revitalization of African scholarship on our continent, the expansion of Stellenbosch University's academic footprint in Africa, and in the promotion of postgraduate study at our universities. Die graad magister in drama cum laude, Antoinette Kellerman.